Mah tinggi lah ya, let lagi jam kikam. Dia minta pat kidan parlog jangan bawan but. Dia minta. Dia mengatat. Kelet niatan introduce yang ngaru. Oh, ini di parlog jangan Kong Hazel. Hai Kong Hazel. Hai Semua berkila dalam buat ngihakan ni ke program mentah. Kerlai Kong Hazel. Dia lanang kendiat sepang jong pi shua bangin ya cekmat ikan ke program. Pen itu ela dia nak bentar kinong pet ki jongi. Mga nga day i Lanang Hoojon nga siya nga sa shnong Mongkawa hapo ng Stan West WKHills District. Tat mga tat nga day idoni ida dilek buat i ilang nang haman laki jaka. Dani kani dik interview jang ama pim dan kamera ban bun ketien nang hap keren mga. Menuhi ngayo ban bunnya kadang ka tang lele kita ki hadang ya kadang non. To lele ko Buram ya ka forma bari Kong Hazel